thil tu te le ngai thla tu te kum sang ni le song pasari sang ni song pariat sang ni song pakua aka release ta hemi make America great again Donald Trump US President Trump masa aron ni na President somli pangana aron ni chaulai vela kale khabuzia ami America aro pui tat na chan tun ma tang le voin thlenga America alaro pui reng chana hi tilai mi hi han chiar te le han soi zaw pa te nein hunan mangila kan ti a chitiak tu chuan ngai thanga lang o sa khuana awanga in ra be na nasle to kawangin ram thiang nim tlo tu father ten ram thar an zonga khua tur chuanin ram ni tla seng lo varo rel tu in pui meu chua sanin tui pui ral ram hla an pana kum sang kha zerok som ni kuma Mayflower longa Playmount an chua san khan nom chen na tur an zong lova ho sataka om the na tur mun an dam hek lo pathian du dan anga an nun the nan le pathian lal ber na tur ram an neya an lua the na na chuak an ni a nuam leng du in check arbom du ta se chuan khati laya an om naram tluka thak le it om a om chuang lowang kum sang kha zerok som ni pakhat thlasikin mi tam tak a met hlum chung po a tumru na le hruang hrau na thami nen pathian rin chan chunga dam kho chwa tuma an be na hi United States of America in din chho dan lan na mai ani chuan America hian din tu bulbal anei ho lo ti na ani nge bokang zalen na an sual lai khan Washington apo kha amazing hlap tu berania ama hi pathian rin na ngatlat mi tong trai ngai na em mai mi ani bok ne in do na muna voi tam taka tong trai ya a tong trai awang hian ne na an chan thu te po a hun la ya sipai tam takin ha hi pinan soi thim an president som paruk na Abraham Lincoln apo khan lalpa George Washington a tong trai na i chang thi nang khan ka tong trai na hi chang veang che he ram hi itu dana kai shuai turin ka kut ti chakang che ti ina tong trai ya he ti lai hian American tual chung buaina awangin chimle mar an indova sal chua tu president ropui tak alo ni chauta ani kha an education po khu Christian na atanga din ani ya Bible sikula tangin an din phota ti chuan an chun zom ta zela an college masaber po Christian ministry zuya din ani ya tun thleng khuan university le college te khu za asom ko pasari vel khu Christian ilom khom te din alani zela har na chuan America ram chu achua san mai lova athleng non le thina kum zabi som ni na chonu her lam kum sang kha zakwa som nga le sang kha zakwa som ruka te har na aron thleng le a he har na hian politics chu aron ngor thleng ta a America flag nuaya po under god ti thu pelim one nation under god ti asiam that ani pha hiala an poisa a po in god we trust ti anzia hi kum sang kha zakwa som nga paruk khan am president somthum palina duiti esin ho arakan America motoatan alo pom mani kha constitution an nei ma chu Bible kha an mangmaya Bible atang vek chuan constitution an siam le a George Washington a president masaper khan heti hian alo soya pathian le Bible tel lo chuan khovela ro arel dik thei lo alo ti ya Bible atangin taimak anzira huaisen anzira chutatang vek chuan nundan dan engkim chel taka tuar chuak turte in anim fuya kum kwa chu ngot mai pastor nei lovin an oma kausan upa William Brewster a kai shuaina im kar tinin voi ni anin khom thina ne an thuthunga po pathianin athu Bible min pe ka wangin ama nen kan in zom tlata keimani le keimani kan in thlun zom poka Bible thuang je lakal kan tun tlat ti hiani an colony lua tharapiang Bible nemin pathian hne na an hlan zela state tin te chuan in nga nan Bible an mang vek boka an thu chua chuan ram mangai tu dik tak ini chuan Christian ni la American rin om ini don chuan Bible ngai na ro ti hiani chutiang khopa Christian na da chung nun naram chu ani
president pasari na Andrew Jackson akha nat na khuma chaw taka amut layim ama enkol tu doctor chu anchung ko bible mantrin chu ko muim kapu khale khabu kha kanram in nga na lungphu ani kha tin bible hi kan america shilfiana ani ya rohlu muchuak tura min fui tu ani a state tin temin thokum tu ani ya kan no sen lai min om tlei tu le min ti thang lian tu ani ya kan thil ti theina nar poimo per le kan malam be seina ani ya bible tel lo chuan america hi tu mai nan shilfia lovanga an the the yam theibok hek lowang ti ina soya president Roosevelt le Asian awar te po in sa khona tel lovin sarkar zalen a om theilo thu an lo soi ve bok America rama cheng te hian an mani siam tu le din chuak tu hi an thei ngil lova an ram troi tu te ngei po pathian ming tran tu langsar ber le pathian ram azau thei na na thok tu an ni trim hun har sa an to chang po a pathian rin chan tak mi ten America chu an ruaya an thu in zia na bible po le kharu hlu le voucher ber ni im an ram le nam in nga na ani ti po an hailo alung phum te chu ram dang le nam dang te lung phum ang ani lova thisen le ram huai biak na emo milem biak na le in thiam na te a in ngat lova lali suwa krista le athua a in ngatani anti thin Patrick Henry chuan heram le nam hi sa khomi te a nilovim Christian te a sa khuwa a nilovin isua krista chanchin tha a in ngatani ti hi wartok a om theilowang alo ti a president parukna John Quincy Adams achuan independent puan ani atang khan American mipui te hi isua krista chanchin tha chuan min phuara chu chanchin cha chu kan nun le thil ti in nga na ani ti kan zawai hian kan hria a kan pomani pathian thu oya zom turin kan ron kal khomani atiya America Declaration of Independence thuthunga mingzia nan tu mi somnga paruk zinga somnga pathum te kha Christian anni a chung Christian te chuan anrin pathian le an in nga na Bible zirti na pom tu anni zia an lo tar lang to a ti chuan founding father John Hancock ka Continental Congress president chuan kan tran chan dik tak hi pathian hne na hian tlom takini kol ti rang u alo ti to boka tin mi hring te hi leilal te hne na ni lovin pathian kuta zok lulu tur kan ni ti thu asoi bok America ram hi Christian na atanga lo om ani awangim kum za chuang zet chu pastor le missionary te hlopo hi sarkar manga sum manga chom anni po in congress chuan asoi buai ngai lova senate te house te chaplain pastor an ruat po in har sat na a om ngai lovani chu wangin voin thleng hiam president an lak lu donin bible nebin thu an tiam tira president in office aluania Congress chaplain kai shuaina in St. Paul's chapela in khom an mang thina President hovin kumtin National Day of Prayer le Thanksgiving an mang zui ta thina ni hetiang taka ramro pui an ni le sarkar chak an ni chan chu an sarkar federal berina missionary choma pathian ram chanchin tha shil an buai pui le tum pui tat na hian America sarkar chu pathian in ramro puya ada ti lo phal rual anilowang engwangin nge South America lam aya North America hi aro pui bik resource lama a house bik po ani si lova ti in Brazil president pakhat chuan zo na siama Roger Bobson chuan North America hi pathian zong tu te mu chuwa ani ya South America hi lunglu zong tu te mu chuwa ani ti ina changa Brazil president chuan adik karing ti ina changani anti kumsang kazaria somthum pakhat khan French mithiam mingthang Alexis de Tocqueville chuan America ram atloveya America ram ro puina chan hi ka zonga an long cholna te an lui moi takle an ram phul ring rui te chukatloa ka mu chuang lova an thil lai chuan mun le an sum don na muna te ka kala chuta po chuan ka mu chuang lo kau thana ka in khoma pulpit atanga dik na mei
an lo al chua tir lai ka mu im an ro puina thuruk chu ka hre chuak ta ani ti ina ziak hial ani kha kumsak ni le pakhat September ni som pakata Pentagon le World Trade Center bay ani kha September tha ve ni som pali kha sun nani ya an manga kha mini khan Billy Graham chuan heng te hi ti chiatin om ma se kan in nga na lungphum ala chim love kan poisa a po pathiana rin na kan ngat ti in kan la zia ka chumi hmuna chon kan la ding rengani ama ero chu engwangin nge heng te hi pathian in kan to na phal ti hi ngai to ila kan ram hi pathian in min choi mo ya kan lo chapo deu do po ani thei chu wangin ho u bok khupin ma a thu pha I cho yang u ti in thu asoya American mi pui ngai thatu te chuan mit tui tla zoin Billy Graham tu soi chu amen an lo pe ani kha chutiang khopa rin na mi chiang te chuan lo ni America ram hi khovela ramchak le thil ti thei ber tuna po ani me ka heng sipai thu nei na khovela economy lian ber ani na te khovel pum huap nam dun phung zia ranga enton ber ani na tele khovel ram sang te ne na in zom na nei zau tak ani na te hi khovela nam le ram chak ber anga ngai ani na chan te po ani ya khovel pum huapa thil ti thei le chak ber anga America din mun siam tu thil dang poimo tak tak te chu America hi sipai le technology sama khovela mason berani ya tuna hian ram sang in zom khom ang ta se chung ai chon defense budget anei tam jok hia langti ani thim tuna hian ram som sari chuanga sipai mun pui zasari som nga chuang omna mun zau tak anei awangin khovel puma sipai nei chakber ani ti inan soi thina aram chung khoi mune mo chu hlo om po im rang taka chang le thei ngal tura ngai ani boka tuna hian anram GDP atanga thlir chuan khovela economy lian ber ani ya US dollar hi khovela poisa poimo ber ni im khovel sumle pai din muna America chu angel ngeta arin tlak bera khovela company lian ber tele thil thar siam chu tam tak technology finance le thil dang tam tak te siam chu na mun pui ani awangin sumle pai din muna po sang berangai mek ani zela tuna hian US dollar thak tumin India te Russia China Brazil tele ramdang dang ten BRICS ti im mathar anron la a US dollar luala na chung BRICS te ram te chuan poisa BRICS poisa siam chu a chumi manga ramtin namtin lo in sum don ton tir tumin kum sang ni le pakua chhovel tangin ma anron la a ma se chung ram lian tak tak infin khom te po chuan voinia America ram din mun hi anlua la zo chuang lovani US hian thil thar siam na zirna le mason na konga ma ashwai me ka China khian nasa takin tuna hian US le bel tumin thil siam chu lama anin elme ka chung zinga chuan artificial intelligence te biotechnology tele vansang chanchin zirna chung changa po nasa takin anin ela amaro chu America ram chu an zirna inte hi khovela zirna thaber zinga da ani ya an zirna muna Christian na lali suwa Krista im lung alo phum na na wangin voin thleng hian zirna chung changa po le thal thei an la om chuang lo tun thleng hian an ram leilung omna an ram omna mun khu atika tuipui kam ina ahwal vel ani awangin khung tuipui le al tha te khu an ram resource siam nan tele an ram tu ma atlo polo ram alo ni na te khu thlai tam tak thar chu nan te tin leilung ho sak na kan ti oil chi sang te lai chu na mun pui ber an ni a khovel mun sanga hian Alaska Oil Reserve ringot po khuan ram tam tak chom thei ani a khovel mun sanga American nam nun phung rimoi le thil dang hi alar hle a USian khovel ram sang inzom khom pol tam taka ma hroi tu ni na anei me ka UN tele NATO te European tele G7 ram te po hian politics lama athu nei na aron ti sang zel zo ka
khovel pum huwa panei tu ani na le op thei tu ni na asiama hei hi America na min hlok pui hle bok mithiam than khat chuan ram chunga har san na an to ve zeu zeu te hian an ram din mun ati hiam thei hle ni in an soya ma se khovel ram dang te pon chu an tuar ve thin thona chungin US hian ram chunga buaina neu neu to chang anei po in an ram economics han poi khop buaina eng mak an nei ngai lova khovel chunga thu nei tu an ni reng theina te hi veto power an nei mai khu ani lova thil engkim hlut zong te na US dollar kan man le khovelina US dollar tel lova insum don ton thei lova an om mek na te khu ani a tun huna hian Donald Trump chuan America first ti in nasa takin America ram tun din le turin Make America Great Again ti in thei top achua chumia tan jon ram tam takin kan tuara America ero khi ta tumin khovel hi nasa takin tura hian a in sing sameka ram sang muslim aniamo dan le dan lo anga an ram chunga ron pem lute om thu la apo America malak na khovelin a thira a en renga tun huna hian America ro puina lali su Krista a rin na an nga na tele an sarkar na in rel bol fu lutukte sarkar kalphung adin tiratanga thak la ni mi achuang lo te khu khovel ram dang ina anei lo ani awang hian America ro puina hi voin thleng hian eng ram ma in ati che thei lova ati che thei tu om chun chu an ma ni an tual zal nun le an Christian na da zat du tuk te khu ani thim tuna hian America ram hian kong rangin beina tok ma se ading changzo America ani zelani